mo bibi akwa aba tax TV so yenyina nim se nyame adoma ye 7 December o my Ghana eko abato ye Kwaku yi opanyini anase okandifo obedi anim the next 4 years anase the coming 4 years no nipa anase o mampanyini obedi anim obedaya no se o man no na eno na political parties no bi ade strategies egu form na strategies no obi aye ne de ebi nam form chiachia ebi nso ehia nipa dom bi no no so aka de obeka na eno na Galamsey ababe piem se Kufuado ne na aban omonku ntia Galamsey na edi oman ni nya titru eye nsu ano nipa bonifo bi atie susu a se omutu fo magudie wonsu mu a omode chemicals a se ekoni pedua ni mu a ebedi ni pedua ni nya nti nipa dodo na sorry a se obi ka na adwen se okwan obefa so a ometimi esi ano kwan enumpo enam so ma ye organized labor yes omobeko strike na emo nanso enya amaso ni nyanse ye president na nado dan Kwaku for the 19th form wetimi o machia ne omadi nkomo ahye omo bo se Galamsey no ye committed to the fight as say obeboa ama etwetwa ameno kase kra what the events operation hot about say omonso etu anamo chase Galamsey yes no titro mo nsuo so na ne mo money licenses na mo say yensase ye forest no eni nsuo no osamu yi pa say ano enam so ama nkomo bebre aba o ma me no ka say krampo Roman Catholics no omonso esi form omonso ye oye kire edi kire aban ne say onye Galamsey no ho bibi na yanhwe ya enche oman ni yebekwa ho yehie mewo nsuo fema na ase nyoma bebre mu nti yenhwe na aban ne hwe na one omu emfe ensi ani na sa nkomo yi hoso na ye nana Jantuah wo ye Inshira FM na ni akobo video bi so a ne buofu ye papa ni nyanse ye NDC former deputy communication director ye Kwaku Boahen edin se mi kotu dwa se the oyen the last 4 years ma NPP ni Kufuado aban no elusu majority of the seat no obesa ye biem ni nyina nse obeko Galamsey site na wasa akohye omukutupa so omonye na omo ba anaso omunyai Kufuado tata mo omunyai na omo ba omo de mo matu eno na Jantuah eti esem ne bu ofuye papa me message yenkohwe Kwaku Boahen sema okan na ansa na medinana Jantuah so video no ato amoso last year and now last 2 years from Kwame Nkrumah person here say forest mu ni kwate tu mine ho ni kwate tu Galamsey ho Kufuado aye e dia call parliament am ya dia to say yentu mine wo forest reserve awmutu MPP for ya me ma o certificate last year afin kwa ba 49 certificate dia mo o mo chemuro mu ho a asojafo bo mo ho ba yomutu forest no ese no no afa be ka kire say dia akwa nkofo if you shoot mwaba na drone na wo kofa ye no na wo tie say wo the taxpayers body koto drones no so they ba be mo di tase enkofo ni tu nsuo ana mo tie nsuo no a wo be che wo mo no ada na fa drone monitor na anje enkofo no na be ka sense mhunu we kire ye say this for na akwa enkofo aba enye TV so ne want me di o matem bia start mu jansa be do e to kata tem we e kire ya no pa we enyo bakofo na kan yo omo kan na to mutiri mo fo ma no se bo man nsuo ni bi o manu bi to ma dwene na sai na nye sa asem ye nka so na mba chero enti ba bia ye wei a doctor focus for sorry say ya sa say ye nsuo sei a teacher for sorry ya sa say ye nsuo sei so that me patch adwuma for Ghana nyina obisi atate say yensuo sei yete yente yemua emna tete form te ekwe demonstration ni asa ache wo esa do makwa akoto so o ma say adwapade be na say ye forest na ya say no ebi obi nko campaign tia me makwa campaign last week me kwa kura bi ase ewo eyi side ho ejo side ho wo tra wonwe na wo kwa forest ekura bi hye ho eja omo nsem omo ka kire ne se ne nsuo bi eda ho anu omo no so ho ejo so okosa enkron keto anu a omo sa nante ansa na enkron hye maako bi wa mienu miensa enti nsuo bo ho nsuo atene bi nenam ho ana omo nyi nsuo ayedai ano
and the one so ibu abekokro eda ba akwa da mienu eda mi tenti obi anya na dwe so okwa kotu nsu ama wo omo ka kire ye se ekofo twa kwan more than 4 hours no mo ba baby e kroketo anu a eno so da na be 70 mu no ye tu nsu abombo ho amom no omo na tifli ho ene be di more than 4 hours omo na more than 4 hours be pensu ebe tu mo ho ni bie no omo de akọ no mo de akọ akonom edi bia dware because nsu e da ho no acid omo ni bo ho so kan so nko ho wo moto ntumi nko tano ma ba be pensuo bo ho ni bi omo memran so ne nipa guso to mbe di life so bo ho ni ye ba akopɛ na ye ka we ya wonya nhunu bi da ana wo se ana e ho dada no ya to aba atia wo nipa kro na wo na wo se ho dada na wo na ase to bitumi age okoye ho campaign no ana na ba na ye ba sa wa na ye wo ko kan wo ko yesu ko gina kwan chen ba bi video se na mo se ubo tape no asem ne be na me kan ye wa na boy last 2 weeks e bi ata na me kan ye wa jam na ntie no do mo hye forest num so mo ntu mining ye campaign e na mnanta na ka kire se adwonbone sa o mutrim omu mining no a Tuesday no omu tika ne ba na mo de asoja fa be pam no atete omu gold no omu tika gina e no mo ka tinya no mata atata aba e da begu France staff aba tamu chedi and yakwa akwa ka chomo se jo mama se wo ba wo de nhihye papa begu akwam no aye ni yie ne nsu no omu se de forest from what said no omu jare eni manifesto na makoho akoka kiro mto meto aba papa ba do mama na ade na mta Kwaku ma ko folet mu kokko ye campaign na uja omu mu gu folet mu ye campaign no me ko kan kiro mto meto aba minya omu no mo tra nwu na mo nyu omu sika mo nyu omu dopade no gold na mo kunkum bi ba ko bia ye ko ye dua che ne na ho mo so mo tensi na ma ko dua awo ne na ho adwonbone ye wo mo tra wodi what have fat tape put you through ade na mo some tape no mo dumi mo na pictures e ho na mo ka omu yiyi Kwaku Boahen ko mining site kokko ye campaign na me ko mining site kokko ye campaign nkofo horo me ko ka san chiro mo mefi meto aba papa afi kwa mesa akọ be bobo ame ho any meeting ko so far as mo mu dem ho aye po mo befi abeto aba de de me ka chiro mo na meto aba small community mining na Galamsey din gina be ko site wo nyina that's why yes me ko baby bro so mo ma me nko me do MPP obo se dey MPP chairman na te ho ye ma hu ha na mo me kata ye de da that boy se net se ye de da no mo dim de kafri site ho aba de no ma kata boss on fi se boy se ni nyina ye MPP for community mining and ye sensu o che gina me kan na se community mining no ye illegal mining no mo ye want what che we MPP ni o no ka so MPP ni ona woni no Akufo Addo wo fa do na Akufo Addo wo fa ne che se MPP ni Peter Lajete so no MPP e ba be ma no nya ni what che hene na do wo fa do no wo se wo pe na do asem o ta ande so ta ka ono se so what game community man e Galamsey and your friend and Toman no dey see through this atase you too good from Kwame Nkrumah person ebe pem ne when no who say lecturers kura so le sen kwala no a omu sua de no madwena say nti no ye be kwa demonstrate say ye sen kwala na adwene lecturers at the university doctors atumi asori say there be the rate at which ye sen kofo kidney ye sen kofo heart no ehu nti ye kwa demonstrate say Akufo Addo enough is enough sikan when you when you more so dem pattern ni ye ka what you omo ye MPP for omo ye NDC omo ye NDC because ha ebusuanti sa pepepe na owura Kwaku Boahen kan na nti so chima adwuma no in the last 4 years dibu NDC ekoti NPP no o se be sha ase te se obesan ko Galamsey site na wakohom gutu pase omuntu ogudie no na omode omunye yimu ana se omunye se unye NPP ana unye NDC ni aye ma onye nemu munkoso entu na naso so mu bija omunya na Akufo Addo ambechi omo na so omo NPP ana NDC eba power omo be mo omo akoso aye na no na Jantuah wo nhire fam so ti ase me ne jejejeje
was super owura Kwaku Boahen pa o chim chense se NDC for am be distance o mo free asema owura Kwaku Boahen aka na ono nso nim de obey na se munim de obey asantima mu de etia NDC amayoko ni nyan so already asantefo no ne NDC for na asantefo nkadada nti onim de obeka ebe trigger asantefo na se ombeko etia NDC amanyoko no yenko na yenkotie owura na Jantuah nso ne nsema ode tudwa efa Kwaku Boahen ne Galamsey semsem according to Kwaku Boahen o NDC ni no ono nso kire se eye ne dese na dwuma wo ye ni ntino MPP for lose ye e wo Galamsey site ni nyina na sa dwuma no obesa akoye biem wo ye Gyimifoɔ Kwaku Boahen you are stupid unim nyansa and I'm waiting for NDC for so metwe mo ho and yes I will campaign against NDC. I'm telling you I want to believe say NDC for nsan hyase na me twenya 24 hours say NDC for meka bibi na Joma Hama nka bibia then we will agree say omo so adwene say Galamsey no omo ba betoa so na say mo ya wudifo ni bi munya nkofo e wo say ye Ghana fo hu mmobo say de aban be hye mo nsa munya serious mo dem on try. I am saying say I am giving NDC for 24 hours so mo meka say de Kwaku Boahen kan ye no enye the position of NDC for say omu kwa kwaye campaign o Galamsey site no mu de aye campaign say yem tunti aban no ne ba ye be mama to Galamsey ni so I'm giving them 24 hours na kwesi ni NDC for am ha I want to believe say that is not the position of NDC now this is if this is the position of NDC a ye ne mechi anyam hwe Ghana nye obi ade o ye ma obi abehurehuru obi a o aya mo tiwa na mo kansem hunu te se Ghana ye mo dia amanyamfo mo yesen ye ka MPP ni NDC for boma mo na mo ye ka mo yesen against Ghana for mo kan kire me mo ye executive NDC ni MPP mo yesen mumunti na Ghana for ngu mumunti ye live and say mumunti ye brebon say just because of politics odi Kwaku Boahen say wo tumi entity sin wura mu ho na kwaye se Galamsey for no ye ba ye be mama toa so ne ye nhwe kurom ha medical card say NDC Ghana for Ashanti region omubufu a na mu wini o says how gaining ne shemutrima we will know how to handle you guys mamon try mamon kata aban mo wini awie Joma Hama ne so tia na etie enti o person ne so te more na ye expose nyoma mo ya enti na me say I am giving NDC for the benefit of the doubt say in some hunu nim krase sema Kwaku Boahen kan ye no that is not the position say mo mana ko Galamsey side to obi ma mana ko ye sem krase sem na enunti ka ho na ma aban yisuro Sanyo maninti na MPP for susuro say yakwaya wanhwe ya no ma to abetia ye because of somebody's selfish interest. Mo NDC for ya na de bia musi Kwaku Boahen. Mama Kwaku Boahen sa kwa akotena TV so ka say okọ grounds wo bepem ne ye nya panyi bia wa NDC mu a oka say de Kwaku Boahen kan yen support it. We are not going to support Galamsey. Mo de mama Kwaku Boahen say mo ma no. Mo ma ne nye ne enhwe kurom ha de ebesie. I'm talking to NDC for no. Some say mo wi ni awie enye sa enti mo kwae Galamsey na Galamsey for na to ama mo ti kwae propaganda mo nso mo nko try enye sa propaganda no ni enhwe de obe wi ni de obe lose Ghana for enho dinche MPP ni NDC Ghana for 2 mi cha NDC ni MPP na yo nkrofo bi wo ho a mo campaign no mo dwirigu tete no na saa nsem hunu no politics ene nyansa sam ne de politics o gbugbo ni hwan na ne keka saa nyoma no tete no na saa gbugbo mu betimi aka ene de nyansa ne kasa ye 21st century ne de nyansa ne kasa ye de nyansa ne apili ene saa patapa ne na sefo and I blame the media too. That is why when they come here they have a problem with me because me ma me can dey ope na mo tuwo as a media person as a host na wakasa me anka me pamo no ta Kwaku Boahen me platform so no be kan say e be sa kwanka me block na pamo na firi ha because me ma no kran to aso media no so tele bia ye ka ho ti wa ba ye nyina e ko Galamsey e say ye di anuane ye kansa ni liver problems na ba be gina ho akasa nsem hunu we ya na wa hwe ne saa na wo dey trendy
one stopping and kabia and fahon. I say, I could go and say, Meta Twasso, make a Galamsey ho, make a campaign. Me say, me person me jitum say, NDC phone says I did nasi, Omufan Krata Brabonti. So, Mummy, man, no dear. Next time, ye nim kwaya yan see a befaso, and no ma dealy from today. 24 hours, NDC for. Se Kwaku Boahen, the one Cassia, a free nail call Chinano. Ye be one kwaya, the NDC phone so befaso. Near to Chroma, some more to me.